Borče Radar od Sobraćajna, go znaš i ti. Mi vika, abe Mile, sam te stavio u ona grupata na Viber info Sobraćaj. Kakov Sobraćaj, ja mu vikam, što dvoriš, be? Mi veli, pa znaš, nije smo od Sobraćajna, a ti možeš, ti si drugo tukada. Što možem ja, Borče Radar? Ja da sam pazao i da sam gledao što ste pravile. Ja ne ni znaja deka ima grupa pravo da vi kažem info Sobraćaj. Ja mislim, ima grupa samo za seks, ima grupa za politike i za jadanje goravi. Ono imao i za ova ravota. Ajde, ja tamo gledam 100.000 ljudi. O, poraki sekakvi, stigat me bombardira za poraki. Što je ovo, vikam, ja majke mu ga spali. Čitam tamo, vika, pazite, vnimavajte kako vozite, Radar Volkovo obikovnica. Drug napišao, šutrag vika, Radar Petrovec. I vikam, vidi informirani, majke mu ga spali. Tret napišao tamo, pazite, kisela voda ako ste pijani, opasni se. Četvrt napišao, Vokova se. Ja vikam, mora da reagiram, ne može ovaka. Ja ovak telefonu na ministre mu vikam, ajde da se uključiš u ta grupa da vidiš što se slučuva. I on mi vika mene, Mile, nego drdi nogove, Mile. Abe, eve, ja ti davam odvor za nirace, reguliraj ti to. Ste se napikale, pa so ženata, pa so dvete deca, pa i babata ste ruko. I babata, ni kriva, ni dužna babata. Aj što će zaginete vije, pijani vodite, a taka, aj što je, pa i nevini ljudi će zaginat. Ama pa što je kriva pa babata?